Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah. Istirahat mas, cak pasal aku malolo. Engkau kan laku demi kaki le. Iya, kok tahu. Tapi kan aku ben kakek lau di cokop mas. Tina cak libur ke hasil. Kok benih keng lebur ke hasil le. Engkau ala kue pacakang, keng malemun engkau butuh tak teng talon tengin jam kau orang. Kok ingat kau canoreng kona mas. Kok aku manusia dia pakun kala aku na. Manusia nala tade, lah aku nak pakun bede. Ketika aku pongki sehat, ala aku alaunan sambil istirahat. Tahu le. Cek rengkeng gudang tepak rame sorok aja. Kalau engkau kebiaki kopi kalau. Halo ya cing. Gudang berdenak anak cing. Coba lah kirim bareng arah. Deki pakuni cari. Wah lah ketemu mobil boleh. Kayaknya mana kau rako pese paling mau tiga lebu. Cuma masalah harga pakun cing. Kakek tak lah sering ya. Oh iya cing. Iya. Info mat. Info chip itu. Info chip je lah kau mat. Info apa dul? Kalebu nak ganti mobil pole. Pasal apa on kalebu nak ganti mobil dul? Patut dicurigai mat. Saya nggak kalebu kan erupsi. Erupsi deh jadi ya. Mau erupsi tak ada yang gunung siapa ralet tuh arwah. Pas apa mat? Pola koperasi dul. Lah iya koperasi. Berarti selama ini kalebu kan koperasi mat. Sampai kelar ganti mobil. Oh ya munda itu ning torot dul. Kita tidak bisa biarkan kezaliman semacam ini berajalela mat. Ya benar iya dul. Mungkin lakar-lakar lebu naria koperasi yongku dul. Engkau ban kakek harus nyuruh bagian. Tak mang karena mat laku retamu ya. Iya mayu dul. Mayu. Bidi nak kabeh kena. Iya, Par. Allah. Iki bodoh, maka seraka bisa jadi kaki, Par. Tempo ngahin mat. Tak tosong ke kaki, Par. Sampin mak ada 3 kali aku ngak jadi ya. Jadi yang ki ngodo. Ya makin lagi ngodo pas Arab, betul. Rekan pas gengsi yang kok bulan lagu resarian. Mat, dul, edi ngaki ya. Profesi ria hanya media dari Tuhan sebagai pintu rezeki. Tidak usah gengsi. Belum tentu mereka selaku na kantoran rezekinya lebih rajin timbang laku resarian. Ya, mun laku resarian nggak lakon kaki jadi par pas hasil rajo. Ada orang ngatan nih par. Laku resarian kabeh. Ki kurang bukti kakek. Isor bejo. Banyak tantretan Madura. Si Udin jeje margana laku resarian, besi tua, monel dan tembaga. Bahkan benih karo isor beje. Kota-kota besar, orang Madura banyak nak laku ngak ria. Ya mulai banding akiban saya sukses par, makai siapa kan? Isa orang sukses ria kak mat. Iya boleh kalaban proses.
Terus, terus. Terus. Terus, terus. 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 Up. Up. Jo orang ini kayak ngintara markir apa kayak ngintara nih pengakin nah. Nih pengakin ya bos? Iya, Cak. Waduh, magalah tak ajak coba. Cek kaki reng Madura. Kok ero, Cak? Ya mi tak ruang. Mungkin bener reng Madura tak kira nih bangkin timbak. Ini pengakin ya? Iya. Berapa harganya, Cak? Mun masalah harga atanya kacira kenang. Wah jo. Bos, Iya mas, ini pengakin ah. nimpung ngakina. Banyak bareng. Banyak boh mun sukoni ku tak lepe ekol bingko tayang kok ben pick up. Iya. Ganteng bareng. Tengok TV mon bareng bos. Din, Siap bos. tolong cek barang saya datang ya. Super bos. Super Rongko. Satos lah. Tambah apa bang? Kok ngalan larang terus selamat. Lang kok tak bisa nambah. Kengun barang banyak. Brina hasil bingko ada mah. Oh iya. Iya. Gila. Din, Siap bos. coba tempeng barang saya masuk jadi ya. Cak. Berapa torannya? Nis, tulipan Thomas Budina. Oh, duton. Gimana kalau pembayaran di sini, Mbak? Mana dina cash, Mas? Teh yotang, deki yotang Ya, kan Mas timbang bayar mana dina. Makasih Mbak ya. Iya, Mas. Ayo bos, pulang bos. Kita terasa tiya kong kalay bunyo. Ilu kalau cak romor tardul ka afri kalau tak kok kalau buna tada dinna. Halo, Halo. Bener bun? beri sorba aja kok Dul. Acik cun na bun. Keluar dalam rangka yo. Dalam rangka apa? Ala aku yang kok. Anak apa bun? Ya apa tang laku Dul? Ala aku seharian nih sorba aja. Duh bun, pas tawa orang bun, selas lebih murleke pas ala korombengan. Terus kapan kelebun murleke sepatut pah laku apa? Ala aku proyek. Beda apa kaki mak purun nelpon engkau Dul? Yan ja bun, ni yate kontra karuman kaki bun di parlo. Ila dan tos ke lu, deki engkau mulai. Puh, mun nantos kaki datang di Sorbo aja bun. Abid bun, sajan abid, sajan raja uang duduk bun. Tak kalah seminar politik kakek. Pah beda uang duduk ke apaan? Ila dan tos Madura.
Deking kok pala mulai like cover bingko. Dari betul. Selalu dan tos mat. Itu di Surabaya. Yalah dan teh betul. Ya rokok pakai dulu deh. Iya mat. Nis, Iya bos, motor gudang ya kok mulai kada. mulai siap bos. Din, Iya bos. sing apa cucur tempekan Din. Siap bos. Yang kok berdiri Roma lah. OTW bun. Ayo mat kah? Datanglah. Mayu. Bun. Kake mat. Iya bun. Kake dul. Iya bun. Bu, nggak mau dana ada saat anak bu. Bos, lah nemu apa ini ya? Beda apa? Engkau dan nak bun, kayak terklarifikasi bun. Klarifikasi apa? Abu kaki rame ketungi ngoreng bun. Pernah nanti kente mobil, nunggu di mana pese. Pola kaki kingan lu yo. Kayak apa dulu? Erupsi. Mana? Koperasi. Kayak koperasi pese nerak. Ya dia. Koperasi idein jadi ya. Korupsi pola. Oh iya ji bun, ini kok pakai anu sih nggak kayak temu bun. Astagfirullahaladzim. Tahu lah seuzon kana. Engkau padang neguk peseria geng pola nak laku esor beja. Tang laku resarian. Nih bagi stainless bentim bega. Cengocol kembengan rapa bun. Masa kali buna ala kore seharian. Tarang gila bi rakyat deh. Ya pasar apa kapan kelebu na laku resarian dul. Sepenting hasil ben halal apa kelerona. Mat, dul. Kelakuan resarian ria lah teti identik bagi sebagian orang matura. Tang benga sepo boy kelar mangkat haji, keng pola na laku na resarian. Pulang mbok dia. Teti mun engkok padang soke, beni keng pola nang kok korupsi. Keng pola nak engkok resarian. Ayo tang profesi. Ya mun kira hasil bun kok bentul mawi norok abun. Malah itu litem moto cunor diri coba remah. Ongkuan. Iya bun. Ipak lah nemu bongkar na timpe kata stainless. Lah teraki ke gudang resarian. Iya bun, iya bun, iya bun.